Na nješkajším stretnúcu predškolských dzecoch u ruskim Keresture було в'єдно 75 дзеці. Просто нам наші оводи великі, що можемо прияти іще веće гостро, kad bizneseli, a nješka nam porihali, kad rano prišli, bilo, znači, dakle, može biti kasnije prišli, ali posle toho već kad bilo tako organizovane fine druženje djecog po robotnih hižoh i posle sme patrali jedan čas uz programi z Bambi Festu. Zo skratku programu predstavili še i hosti, a u organizovanju stretnucoh popri domašnjih djecinskih zahradki Ciciban učestvovali i Odbor za obrazovanje nacionalno osovitu Rusnacoh, ktorý finansoval prihod dzecoh do ruskog Kerestura. Cilj tih stretnucoh, že bi našo dzeci iz ruskih mestoh znali, že i išće i u drugim mesece, tak bešeduju jak i oni u ovodi, znači dzeci iz Kocura, že bi znali, že okrem njih je išće grupa predškolskih dzecoh, ktorí bešeduju na tim istim jaziku i u Keresturi i u Đurđove, že bi še oni druželi, že bi še upoznavali. Dzeci še upoznavaju, upoznaju co najbitniejsze, widzę jaka woda u Keresture, jaka woda u Kocure, co oni mają, jakie bawiska, jak oni robią i tak. Idućeg roku stretnuce predškolskih dzecoh bude otrimane u Kocure.